ia e mai se foi o tātou puakalame masani ai ia e pei ona tātou toi amatalia foi le nei vai asu. Hei mai Tautai ia i Tiute ngā luenga ia ma Tiute ma Faiva. Ia ai le ngata foi lea ia o ma whaatasi atu ma le fionga le whaatonu po le sunga foi le IT le nei Afiafi le sunga lea ia tuila e pa whaatai lio sua. Ia o whai lava ia ma tātou IT ia awa tu langa e pei ona iai le au nanga ia e pei ona iai le nei Afiafi. Ia le mele Samoa ia o le atala atu ia le tātou mai moang foi ma tātou pokalame. Si Fofoga o le tai au fou radio Samoa mai Long Beach, California ma lana au nanga Tautai ia i ngā luenga i Tiute ma Faiva. Fai mai le pese le apuni no fo isa la fai lo. Yo, tauia. Ui, yo, 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 yo. Rockin' from 684, it's the one and only DJ Vegas, you heard? Ya, le pesel na apuni nofo isa la fai lo motu. Ya, o tala tuai el tato a pokalame le nei tu la Afiafi. Ya, e mantua lava, ia o le nei vai tau, sa o malanga i Samoa. Ia, ua langona foi mai le nā mai aso na lua o Februari. Ia, o lo ua whapea nā foi o na amata o na toe whaanga solo le tui leo le COVID. Ioi. O na manatu. Ia, o la Afiafi ia se o tātou atunu. Ioi, e leo ia ni tali pupuni fo le po maska. Ia o taita ia. Ia ka ke alua ma le maska. Ioi. Ia, ele mele na Samoa ai o le fo i lava o lo ua toe amatalia ia le. Leo whaatasi ia le COVID ma le fulu. Ioi. Ai a uma lo wa maua o le fulu.
ni liuange loa la COVID. Ia ua iai fo ilawa nisi o loo. Ia ai pe ia le mea pe ona o tātou masani le nei vai tau mal mea. Ia o kako wo whakasi ia. Wo whātasi al fulu mal COVID ia mau aku ai mai nisi whamai. Mea lea tautua nā le tui. Tautua nā fo ia le whaonga pea o pe ona iai ia lapta inga le mauta ngasi. Ia alo lofa le tātou atunu. E moni a la ua iai nisi ua. O le mele ua iai ua ongo kui al COVID. Ioi. Le fu o sau le fitu. Ioi. O le kamai o sau mulmuli ngai. Le ua sau wha pusta fo le. O le tue sau wha pea a mea o le tui le fia. Le si tui le. Le o le ua sau a le pusta. Ia le ua uma le ono. Le ua sau ne le fitu. Ia ai. Le mea lea. Ia tautua nalo tātou atunu. E tata longo atu pea ina ia outou sila fia. Ia o le mele na ia tau ona ai iai tātou. Ioi. A wae lua mea a kaka longo aku. Ia ke ia wafa ina wha longo la ia le o tale longo. Ai kaku ke le o mailoa. Ele o le moni lavo le fina ngalu o le tua. Ia o tātou fu e tau on tātou pui pui. Maua tātou le nganga. Ia ai meise lava o le alu fo i meo lo iai le tua tele fo i o nisi o mafutanga o lo iai. Ia wha ngā pea ia le maspo le tali fonga. Ina i mawhai ona ia mawhano ia o tō au e pe ona iai. Ese na si lapta inga lea watu. Ia le ngata i lea ia o lo iai le vai lea o le Asia. Ia se tasi leo vai o lo whai mawhisoasoani le nei vai tau le wha mai. Lea pe ono tōtanga i mai iai. Ia e mawhai fo ona maua le Asia le e whisoasoani malusi. Ia waia le nei fo i lava vai tau ma le tūlanga e pe ona iai. Ia mātou te manatu le ai o le tualalo atu pea ma whisoasoani atu ona o le nei vai tau. Ia le fo ua maua. La fo ua saule misela. Ia a le ngata fo i lea ia o nisi o whaama. Isi o tātou atunu. Ia le mele ia tautua nā lava ia lapta inga le ofisa soifua maloloina. Ia whape nā ona tātou mawaile nganga. E whaasoha iai. Ia le soifuanga, ia e meise o loutou soifua. Ia a sio mātou wola. Ia e taitonu foi ia ona o le nei vai tau, le nā Masina ua tuana i atu. Le ngata i totonu o le nei atu nu o le laulangi atu. A whape nā foi si o tātou atu nu i Samoa. Ia ona o le maliu, maleoti. Ia e leo sautou finangalo po sa mātou loto. Ia e pule to tasi o lo tātou li i mo le tātou whaola. Ia e meso le atua e pule lava i o tātou taimi. Ia ma le taimi o le tangata ia ua uma o na mai. Mea lea langona ai le neitu la ma manatu ai. Ia mātou te le au SPA tau na matu le nganga o wha maisenga o wha maa whanwhananga. Ia wai uma lava, ia nai a inga, ia pēnga, e le ngata i tonu o sa Amerika nei, e New Zealand, Australia, po nei laulangi a inga uma o tama whanau o Samoa. Ia e meise si o tātou atu nu o Samoa. Ia maua le nganga o wha maisenga, ia ma wha maa whanwhananga, ona o le wala au a le atua. Ia e le mwhailama on whaangaluina, whaitua ia losi, ia e meise o le whanau. Ia mai le nei lava au nanga ono se tasi fo i wo, i o se tamā, o se uso, ia po se tasi fo i e pei ona sila fiai, ia o lana au ona to ina, ia anti le awasa, ia ona ua whai i langi le fo launga. Me lea losi, ia e meise fo i o i la tau o Faafofoga'aga mai. Ia le pese lea, natu ai le si Fofogaina o le tai au fo radio Samoa, tau ia ona whai ai, le Faiva se ai foi ia mau ai le nganga o wha maisenga ia a wha maa whanwhananga ona o le wala au o le tua ia pe lawa ua maa li liu toa ua maa umau ai ia upenga o le taua ia amu ia e newe wha anua noa ia wai wha maa whanwhanaina i la tau ia le pese la lea mai Dan Pelite ia whai mai Heaven sounding sweeter
all the time. Ia, pesele na, whaamaise atu ai, e ai. Faiva i solo se le tolu mata ume tātou mata. E a tātou whenua i le langa, mare lalo langa fōua sau hia mo tātou. I wha mao i le tū. O le langa, e mata o fia i te iwa. Kofie I tangi walawa Ele to e tangi E to I malini
heaven, sounding sweeter all the time. Le au na le ie ma le whaamaoni ulu whare maia i le fia o lo wali. Maua le anganga o whaama whanwhananga, maua le anganga o whaamaisenga i le nei tu la ona o le motusia o mawhitanga i le nei laulangi. Ia o le pesele na, pai mai heaven sounding sweeter all the time. O le langi e matangofie. Ia. E le mawhai lawa o na mātou malanga loa. Tau lawa o na se iasi atu fo i maota ngase. Pe o na lo whaata o to lia ai i anisi o tamā matina matua. O na o le nei lawa au o nanga. Ia mātou te whaapai atu ai. Lawa ia ngase o le tino. Ngase tu ngā pe tu mau. Ia mai se foi o le nei vai tau o le COVID. Ia mātou te talo, ia, tātou tuupe i le atua o tō whaatafa ngase. Ia mato anga i te talo. Ia o le tasi le nāo au penga i mawhai ai. Ia o na maua ai le nganga o whaamawhana, o le mawhanawhana. E tō e maua ai le malosi Faafofoga'aga. Ina ia mawhai ai. Ia o na e tūla mawhoi atu i le ainga. E pei o na iai. Whai mai ia o le pese lea. Au nanga lawa le si fofonga o le tai a fo radio Samoa mai Long Beach malana au nanga Tautai i ngā luenga i Tiute ma Faiva e mana tuai ia ta mamatina se ia o lava i whanau o loo whata o to lia i maota ngase i le nei lalolangi ia i meise o le nei atunu ia ma Samoa i si o tātou watu nuu i mototua ia ma nisi lava o loo whata o to lia i ainga. Whai mai pua ngā o le nei o langa. Ia la pese. Nā tu lea e kiwa. Ia manisi. Ia. Si mai a lau whaafo. Whanau. Ro maua mai e tino. Leu pese le muli e tu ere whaanga o tu.
ainga ole ale whangaloina o so uma ile nei rasi hasinga tu ua tu pea ile matai mea uma i tilutu iai ona o mai o le tino ua o mai o kua punga o le nei o langa wa o se mea e whaatau waa pea whai ete te lea o langa whaola tanga ave alina ma vai fofo ia nganga matino ole amba ve ai ona e malolo o kua punga ole nei o langa wa o se mea e whaatau waa pea whai ete te lea o langa whaola tanga ave alina ma vai fofo ia nganga matino ole amba ve ai ona e malolo ole amba ve ai ona e malolo. Ia, o le pesene nā, ia mo ase singa, ia a wā lava ia mau tangase ngase, ia talo pea i lea tua i tue whao, fo i le maalosi i la le tino. Ia, i manatu le neitu la, ia la tamu whai atu a tātou whapisinisi le ia le neitaimi, ia ona watu leo tātou news, ia ona tātou tamu whai leo le tau tultuli atu, ia le tātou vaenga mua mua, ia o le tātou tala mai vai whanua. Ia o le tātou pasalonga le whapisinisi e pei o na tūlai mai le nei tūla, ia mwhai foi o na o tau whaafonga mai ai, ia nisi nei o au nanga. Nai o tina, ia mai se foi po whale tua, ia mai se foi o tama whanau o lo tātou o tunu. I te tonu o le nei atu nu Amerika, ia mai se foi o Samoa, ia manisi foi o e pei o na iai. Ia o le vaenga le tau o le Paradise Supermarket and Store. E maua iso se o loa Samoa ma mea tau lima. Ia e tatala mai le aso ngafua se ia pa ia le aso whawaili. Whaapseo tai ia le tamai tai pule o lan telefoni lea fitu tasi wha lima lima tolu, walu lima fitu o. O le tuatusi lea te mauai o le tolu tasi 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 o le West a Lincoln Avenue, Anaheim, California. Iwa lua walu o tasi. Ioi. Ia. E iei fo ia lesi vaenga o lana au nanga. E iei le whaingo le Crystal Room and Port. Ia o lo iei ana whale whaapitoa ia mo i lātou fo iwa. Sitseni ia o le au sinia fo le tau tātou senior citizen. Ia po tangata fo iwa li taia mai. Ioi, e mwhai o na e suatu iai, ia e mau ai fo i nā pe te fia nofo ai fo, ia awa o tele lava i tātou pe o le nei vai tau, ia nei tangata mā tua whasio tā i lalta mai tai pule, ia po le ona fo i lea, o le Afioga po le whatua ia le atu iwa o alii. Le atu iwa o alii, Cristo aso au. Ia lan telefoni fitu tasi wha 553 malu 5 o. Ana pisinisi le pe ona teo laulau ina atu el Paradise Supermarket and Store. Ia mali Cristo Room and Port. O lo iai fo i le fale o loa Samoa. Ia
o le sunga ia poasa ia po le faloa le whaingoa poasa stoa e maua iso se tau mafa vela ia maso se mea ai Samoa te le ia e a lau atu nei ia o luna winga te ua tau whapea ai o luna winga makua tele mal mata ngofie ia e tel tonu ato mai no vai ia e le ia lo susu ia ona e maua le ia leo se falawa vela ia se eleni o se panipopo o supoesi o se paifala ia malete le lava ia foi tau mafa ia talo ia fa lifu e fa ia o luau ia e me se foi o lo ia foi ia sapasui paspovi masima ia o me uma ia te maua i le fale o loa o le susunga ia po asa stoa ia ai me se foi ia o le tatu mainga le na lua ia tau le life insurance ia po le fafasa ia le lato product o le IUL Index Universal Life tasi leo insua leo wa fatuina ma o se tasi foi o nanga se ni se tasi foi o tamali i o le atunu se soani tele mo tatou whaonga ai e soifua pēr ta o living benefits e whata o foi ia mai se foi o cash value e whaalawe whafua se ia e so soani foi pēr e li taia ia e mwhai foi ona insua mo tangata o lo maua e nai mai tu mau mo nisi whamtalanga whafsio tai watami fatilua iwa fitutasi tolu o tolu whafitu tolu lua poli falitua ia sewi fatilua lima o tolu lua walu wha ono Faiva o le vanga le e le insua lea e uma loa wa le pasia loa e ia le vanga muli e mawhai ona latu fisoa soa ni ai pea e mana umia pese insua wa ila le manga ia vili la iai e te mwhai ona e mau ai le wha malam lamanga ia mamau tino ai po fia tonu lava ia le vaenga wai ea latu tau fuileo policies plan po ia po fia le vaenga e te anga vai e mwhai ai ona fisoa soa ni tele mo oe ia o le telefoni iwa fitu tasi tolu o tolu fa fitu tolu lua ma le lima o tolu lua walu fa ono Faiva e lua asuafa o le tama ia vatami malona falitua ia sewi fati lua e mwhai ona e fesili iai iai fo il vanga lea o tavali iai il fal tavali le tau o le PAS ia a faumi performance oro sale iai fa palangi na ia maua lava so se tuai ngā tavali iai o nei fo i vanga e le toi mana umia ni me fo ia le tau tātou credits a pau ale me fia maua le ona leo ike manda po George ia sa ulu siaki o lai te ngalue e mwhai au na lātou fisoasoani a te oe e watu se taawali po le atu ai ngā taawali e maua umai i o le lātou tuatusi o le tasi 5 o i Whitner Boulevard, Whitner, California, iwa o ono o tasi. Telefoni o le ofisa 512 ono iwa 5 ono iwa o le sal iwa o iwa ono tolulua ono 5 o tasi. Ia o ike po aiki manda ia po le tamo siosi po church. Fisili ai fisoasoan tele mo oe. Ia lisi vaenga o le tātou Asia pe lawa ona whaaleatu le whangu leo le Asia ia se tasi leo vai ua numero tasi le nei vai tau ona o le fisoasoani ia i tau mawhale Asia ia a le tau lea e ngalue atu i fafo e tau o le Venus 28 ia e mawhai o na ngalue atu o ia i fafo ia e fofo ai ia e le ngata e lea ia o ani manuanga ia le Asia le na ia e o leo te tita unu me kako koko. Ia talo pol bayaso lea ia ai fia mause koko ia na te malau mania pe o tau nu mai. Ia al tatu Asia ia le numero leo telefoni 512 tolu fitu ono lua 512 tolu fitu ono lua ia fesili mo le faltua ia soli o la le sua. O ia le na e te mau ai le atuanga ia ai maise foi o le tau ia manisi foi o fa mala mamanga pe ai fia mana o mia ia le Asia ia o le si tatou vanga lea ia o le
tātou pinko. Ia o le PINGO, pinko. Ia o le a whaia o le pinko lea, le kalesia le Dominguez, ia e whakasa I Compton. Ia o le mele whai ei, o le po le wanga le whai ei le lātou pinko, ia o Long Beach Petroleum Club, tolu ono Linden Avenue, Long Beach, California, iwa o walu o fitu. Ia tau o lātou pepa, ia e tolu, ia regular pack, ia polipai in e whase fulu tā la. Ia I fule lātou kama fule whapopo, extra pack, e 5 tā la. E tatala lātou whaitoa I le tolu, a matalta alunga I le ono. Ia e whaia I aso lua uma o vai aso taitasi. Ia e leo maiala I se telefoni. Ia ai mwhai lawa ona e fesilia I nisi o le ekalesia. Ia la teule na e mauai. Ia nisi fo I o tūlanga a le nofuanga lea po le vaanga le whai ai o Long Beach Petroleum Club. Tolu ono Lincoln Avenue, Long Beach, California. Iwa o walu o fitu. Bingo. Ia ale ekalesia Dominguez e whakasa I Compton. Ia. Nesi a tātou wāanga lea o tāu le viti sign. Ia. O le company lea mai North Dakota. O le whaltua ia po tamai tai o viva sua lalo ulu. Ia le tasil nei o wāanga ua rau I loa ma ua amata o na tele a lātou ngā luenga pe o ata. Ata fo I le mwhai on tue whaale leia o whaale, ia po ni ata fo I e mwhai o na mai e mwhai o na te wina I lātou. Ia e maise fo I o pine fo I e maliu. Ia e maise so se tu ai ngā penas, e tele I o lātou penas ua uma o na tele o maliu o tuana ia o lātou ia sanga sia. Ia maltama fo I le luai tu, le peon tō wai e sa wha ngā fo I. Ia e tau lania, se kamala le e ngalue ina le nei company e tau le viti sign, pau le mea, nganga e si ia telefoni, vili loa, numera lea, 512, tolu walu fitu, 5 512, tolu walu fitu, 5 walu fitu. Nā e fesilia mo viva, tali mai loa ia oe, Io maftianga lo iai o e mana o mia ai, se fesoaswani mo me ua tauina atu. E mawhai au na momoli mai, e meli mai fo I lātou, e taunu atu lava I lo I whaitotoa o lo maota po lo lawa. Ia o lātou ofisa I South Bay, e o Long Beach, ia mai se fo I Orange Country. E ele lātou email e tau o le vitisign21@gmail.com. E te mauala ia nisi whaamalamanga, ia po nisi fo I o vanga I te tonu o le lātou YouTube, ia po le Facebook o I naolo I ai fo I nisi o tu langa e pei o na iai le nei au nanga. E le vaanga le tau o le IPS Tiute, tasi le vaanga skulati I Santa Ana, California, ia o le lātou pule, ia o le I Los Angeles o le li leo Pete Nonu, ia o Las Vegas o Sean Umi, ia o San Francisco le li pule filling out o te Emma Florida o William. Lo iai fo I isi a lātou ngā luenga I New York, ia whapena fo I makanata. Whaseo tai o lātou ofisa autu, telefoni walu fitu, lua o tolu whaono ta siva o lo iai ngā luenga te tele, whawhiawhianga I pe CTC, Coachella, ia me se foi o nisi o vaenga e pei o na iai nei I LA, o lo whai ai, me se foi o Oscar, ia o whatasia o nanga foi o lo iai le nei vaenga o skula atil nei, ia o la ua ia e o naina, o le sunga ia David Sai, ia po le li o moe tai Masina, whaseo tai ane la telefoni lea, ia pe ai fia mausa ngā luenga, e mawhai o na fesoa soani atuai. Ile lua vai aso o sa umalangai, ia sa whapea o na siase tasi o no whanga foi, lo iai Samoa, e tau o le Fia Family Lodge, o le vaanga lea o lo ina I Vaimoso, o le na le mea lea o lo iai lea o ngafoi lea St. Mary's, mwhai o na e afe iai o le lato email e tau o le fiafia lodge@gmail.com, o le lato telefoni
o le tolu o tasi ia po le fitu o valu ono ia o le nei hotel ia le hotele lava ia e pe ona o tau mata mai ia o ata na i te ton e fesoasoani foʻi ia oe o loo iai le vento ka lea e sosoo ai e mafai ona latou fesoasoani ai i se tautaugofia ia e maise o lenei nofoaga totonu o lenei e iai le microwave e iai le pusaʻisa ia e iai foʻi ia le tipoti kofe ia e fai umai a ioi na e alu ai kai na makeki saulo malau seitulou au mai lau ulu ia po se eleni ia po se stamako ia po le lava le mea e te au mai afe lo ia e la elo ngal potu fa ave vela ai kamanga ia o ia le na ia pe la to mai mo mai le ata le ia o le nofuanga le na i vai moso a fai ia nisi o lo tau malanga i Samoa ia le numero le na fa se tai ia le telefoni tolu o tasi fitu o valu ono po le lato emaili le na ia ele fiafialodge@gmail.com ia po le Facebook page @fiafialodge ia o lato ia o lo iai o le sunga i le tama ia taefu ia o ia le na lo onaina mo nai o nalo lato ia ia vanga ia e pau tele ia e pai lava ona e vala au iai ia ona maila ia leo se tau maulalo e se fulu tele o potu ia lo iai tai e iai foi potu tele o lo iai ia pei ona sia ia o le tasile na vaenga ia mal vaenga mulmuli Samoa lava ia o lo iai le kontalate le tau o le Lucia Construction and Drafting telefoni ono valulima fitu ono tasi fitu tolu o ono ele emaili o le sia Ripley @icloud.com inai vai usu o lo iai foi le lato vaenga wa mata ona talsangaina e tau o le sport fishing tourism ioi tamai e te alu e tafao ai ma ai mese lava le outdoors ia e te ti ai whangota ai ia mau al pia mau al tau mafa i lunga le waa te le lava ia mwhai na e alu e whailau tai sin ia o leo te titi ia salo coming soon in near months e mwhai ai ona e maua fo ia mai se fo jet ski fo ia kamai e o la koe lunga sami la fa penal tasi leo au onanga e pei ona iai ia o nisi na o tātou pisinisi o lo o i nei to tonu o si o tātou atunu ia ai fa pena fo i Samoa e pei ona malanga ia ma tasi ia me tau ona o tau sila fia ia mwhai fo i ona mau ai se pisoasoani ia pea i malanga i Samoa manatua le fia family lodge i ina i vai moso ai fia mau e telefoni ma e toi fia ia emaili mai i nei le ofisa nei e toi avatu ai le telefoni pea e mana umia e te malanga i se tau ngō fie ia ona whapea lea ia o le awa vai a tātou foi pea umai a tātou tala lea mai Samoa i tātou niusia mai whaltua ia leilua amesene Daniel usi mai a lau whafo Fatalo fatua watamua mai a pia i le nei tu la. Mai le fono al palemene o atangi ai le solonga file mua taul manga al mota iona sui faipule uma a o tō lau waili poti a taitai fono komiti wha palemene peitai. Ile tula iane le taitai o le HRPP no sili fontoe pia la wofo o lo mafuli lava ana saunoanga ile faufautua i tulanga mawaenga e si iti ail tamau ainga o Samoa. O le tūlanga le pe ona matauina i le lua afe suluiva, lua afe lo sifulu e tūlanga o tupe maua e tātou tangata tā whao mai mo mai whafu. Sa ausia le tolu se lau fitu sulu ma le 5 miliona tāra mai ati na leo tangata tā whao mai mo mai whafu. Peitai, e tautanga wha tupe na so ai ma le whanga solo mai vai taimi wa awhiai tātou le wha mai o COVID. Wa pa u i le ai o se tupe, lei se tupe maua mai. I tangata tā whao mai mo mai whafu. Ai ole le ai o se tupe maua mai atina e tulisi o lo o sila fia le lei e le whaipule o ana maa le mafua anga o le nafa ale tonu e pe ona ia tautino le palemene. O po se lilo, tūlanga sa tapu ni aia tātou poras sa tapu ia tūlanga o pe malanga inga sa iai ia ma le telo isi fo i vavao ia po SOEs. Ia nā po i vai taimi tātou
state of emergency sa iai, ia pe o le mafuanga na. E manatu le taitai o le itua ngai, o le ati na ele o tulisi ua te tau o na toila langa mai ilunga, a wae manuia ai tangata uma. Wa le ati na e nei manuia ai, e le na o la tō nofo ia pia, a o le atu nuu atoa. A wata ta whao mai mo mai Samoa, e a ngā i tua se wai, mata anga ese, ma whaatau, ia o loa e whaatau i mo flea market, ia wala, te whaala, ia e whaapefo ia e whaao ngā i o whaatani malo, ia whio anga i tua mo se wai. Na toe whaamanatu al whaipule o anoa maa fianga na iail au whaipisi nisi tulisi, ua iei nei ai maise, o le au whaifale tali malo. E pasi sila ane i tātou wati na e i o whaatani malo, tau ona toe whai eise fuafuanga, ona telo whaatani malo nei, ia sa le ngā whatia, ona toe tutongi, ia ai tāra pono ngā tupe, ma ai tāra fu, ia ona le wai taimi lea sa tāponia tātou pora se pēa mare lua tau sanga. A fia i fo i mare telo ngā luenga, tele la tau sa ngā lua e whaatani malo, ma la tau sa ngā lua e le tourism industry, ia na fia fo la tau ngā luenga, i se isi silane. Mai tauina fo'i, e le taitai o le itu o ngai le malo, le si itia o tupe maua le tunuu, i le taimina tāpuni ai whamlanga inga mai tupe whaamomoli, mai a inga mawhanau ia tunuu mamau. Tupe whaamomoli lava ia, o lo numera silia lava i tupe maua Samoa. Si tia mai le 5 se lau ono sulfitu miliona, i le ono se lau ma le ono miliona, tupe whaamomoli mai fafo. On mesa matauina le lua tau sanga o whengai tātou mawawao o COVID. Sa matauina le sii lunga o tupe whaamomoli mai fafo. Ai ono tūlanga po lea ua le mwhai ono tō whewai, pe malanga mai o tātou tangata lo nofo i fafo i whalawe lawe ma tūlanga whapena. Ia pe 40% o tātou gross domestic product. E maua mai tātou remittance po tupe whaamomoli mai fafo. Lo whangsolo i pēr tōl manga al pāle me nei muli nuu. Ua ngalue mai ai nei le fionga al minista o mtanga lue ngau whaamsinonga, le fionga matamua se umanu wa sati sili pulufana. Mai le maota o lana matanga lue ngai muli nuu. I le tali mai ina o tātou silingi el mafua'aga, na ia sauno ai, ea e mai lava i le tausanga le nei, ua tutulu lona ofisa i le maota o le malo i le ele fau. Tātou mai tawina iai fo isi maota o le malo na fausia, e le kampani mai fafo, le tutulu ai o maota fau. Peitai, o le amatuai o le ofisa o le minista o mtanga luenga i le maota whaamasino i muli nuu, o saunoa matamua wa te le lava seonga o lona ngalue whaatasi mai ai ma le au whainga luenga. O iai lo aime o lo tupu, ma mawai lo lato maftanga ma le au whainga luenga, tala noa ma whaaso ai tau ulmanga mta upu tau o na iai loa. Na awhea fo il tato whaatala noanga ma le fionga matamua, to finga o whaamsino ma o lato tutongi. Peitai o lana tali mai, ua no foia nei no foa o prestene langolango, ma le no foa o le sui prestene, o le whaamsinonga o whanua masuafa, ai ua solo ai foi, mga alue ngā al whaamsinonga i lunga o le tulafono, ai ua savali i le lua tausanga, talu o na tula i mailwhai ngā malo o le fast. Na tātou fsilingia foi la whiongal minsta i le anga i lumo o le mtanga alue ngā peitai o lana tali, na wha o ane i ate i al mta upu tau tutongi, wha apipi i lunga o lana lisi, sa wha o atul kāpeneta, ma wha maonia mai ei tutongi o whaamasino. O tutongi o whaamasino, o lo o iei li tausanga mai le fitu sfuluafe, fitu afe mauntupu, selau afe, selau sfuluafe, selau lua sfuluafe maona tupu. Peitai, e le italia e le kāpeneta, le talo sanga i se taamale mo le sui prestene o whaamsinonga o whanua maswafa. O na fua lea na whatu atu tofi atu iei le fionga afa masanga, Michael Sonalole. Peitai, sauno matamua, o le ase itoe tatalo le kāpeneta wa o le isil na vaenga o le konkalatea le sui prestene o le taavale. Sauno fo le fionga minsta mtanga luenga o whaamsinonga o lana tatalo ia whaia ma le whaamaoni, whai ma le sao, ngā luenga whaatino whaamsino. I whaamaumaunga o tō whinga minsta mtanga luenga o whaamsinonga, matamali i sa no foia le nano foa, mai le tausanga e Faiva se lau valu, o le fionga tō whilau eti ale sana. Valu le iwa tasi o le i ataua vai ao ala i lima. Iwa tasi le iwa ono le fionga fui maono loto mau. Iwa ono le iwa valu le fionga va ai papu vai lupe. Iwa valu lua fe tasi le sunga molio o te ufilo vai luanga. Lua o tasi lua o fa se umanu aita awa. Lua o fa lua o ono ngā ina tino.
lua o fitu ile lua o tastasi, unasa mesingalo, lua o tastasi, lua o tasiono, le fionga Afiame Naomi mata afa, lua o tasiono, lua o lua tasi, le fionga faol sa katopau ainu u, mau o mai nei, ile tamaita ministalo na lua, ole mtanga luenga o whaamsinonga, le fionga mata mua vasati na ia saunoa, ole si iatolo na ofisa ile maoto ole mtanga luenga I mulinu, ua mawhai ai ona ia mafuta atu ile au whai ngā luenga, ai olona sila fia ai fo yo meo lo tupu mtanga luenga o whaamsinonga. E se whainga il parlemene ile asona nafi, watongi mai nei ele taitai o le tuangai le HRBP le fionga fono toe pia la wofo ile malo le lui, ina ia au mai fua, pe feo ai fua ta vale, a tangata mātutua o ua pensiona, ile vao savai I maupolu, pe tolu ile tausanga, ona ave ia ile nafso soani atoa I malesi tai, o le pensiona a tangata mātutua ile tolu se lau le Masina. Si tolu se lau le pensiona na tangata mātutua, e tati atu komiti whaatonu malpulenga, isi sila ane navaenga, a whai mwhai, mkua se lau pasene, ma no whaafitai, o whamanuianga, whalemai, tūlangan whalemai, ia, vai fuar fo mai, mo fua ia mo talamai, ia, whaopea, ma no whaafitai, ia, whapeho I pase silva, ia ele o fia ela le tongi o tavale, ia matasina tolu, malanga fua tausanga, amatanga, ia whaona tonu, ia whapeho I whaiunga, tu e siapa no whapea, ia malanga maila tu, ia whaonga ila tu tavale, ia wan mela yo na sa umi sa vai o nga oso le ila lo ta vale arwe toni pase vai ki ke lunga e toni e fa ngaule e pase so ta vale a le o met fa na e mail ta mame tina vai fo mai le ngi tanto tu si la ia I ku danga le te ta vai fa fai o ngai le malo le HRPP fono toe pia la wofo fa wa wile fono al parlemene ilo na mauta itia fau. O awata mua nao le yasa Manuia taulumanga o totoe. Whapoponga ile aswa taiao. Ia, o le nao o tau whaafonga I le tātou tala mai Samoa, ia mai le faltua, ia pola fionga, ia leilua a misione Daniel, ia sausi taimi, ia ona o atu le ia le iai, ia tātou te soala upule ai, ia watu au mai, ia ona tala pei ona o tau whaafonga mai ai, o plata mai le tama o kaupoe, ia le pese leo la se iwa vai atu ai, ia tātou foe, ia siva mai, iwa vai ai, ia tātou news fai mai, le pese lea le pire, yo, Takes it back to Molly waiting at the door, and as he gives it to her, she begins to sing. Oh blada, life goes on, yeah. La 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 la, life goes on. Oh blada, life goes on, ooh yeah. La 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 la, life goes on. In a couple of years, they have built their home, sweet home. Running in the yard of Desmond and Molly Jones. Happy
Desmond has a barrow in the marketplace. Molly is a singer in the band. Desmond says to Molly, girl, I like your face. And Molly sees his as she's taking him by hand. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. La, 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 life goes on. La, 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 life goes on. Wow. Ya. Kamanga oplati, oplata. Sai mai ai kama kaupoi. Ya, leo vai atu ai tātou foi pe ona iai le nei tula. Ole mana ia foi o whātunga tuai nei, a palang. Pe o whātunga le atasi le o whairi lau I loa le piro, sa, ya. Ole au mwhai ona tātou pese ai, pese ai foi nei nisi foi o alo foi mwhanau o lātou maua whātunga, ya. E whaamanatu i foi, ya, mamau ai le fulia kako wa ao kako e mai kama palangi ngai kongo le o le Facebook ma le YouTube. Ya, e ka kipi e kama ngā kako. Ya, e pe o le wa mai ai. Ya, whamanatu ai pea i al tūlanga i pe o nei ai. Ya, o lea ua fōlinga mai ua sfuluiwa minute te ai leono i nei. Ya, ai, o la tamu whai atu loa se I o tātou. Tal noa, na watu fōi nei, lan nei mata upu ia e pe o tātou tala mai vai whanua. Ia mwhai fōi o nau tātou whaasoa ai, ia tātou whaasoa leo mānaia. I le lua vai aso lea sa o malanga atu ai Samoa. Ia sa mānaia ia, wata toi wa ai ma moli mawina ai, sole. Se makua se o ngai kala e sole whela ua ine. O lo maua le tau mafa. Ia o lako walu I api ngaki. Kale 5 kala, makua I e malie le kale, ma le sapasui, ma le sosisi, ma le pule lava o se itulou le tau ma. Pe asu le lesa, po le talo ma le. Ai 5 kala. Ioi. Kala fole el makiki. Si o tata tilo ama se baba ai ngai me o lo fai mai o le mamoi foi se tu lo foi le ngaka o mai. E mai o le pa. Ole e kasi se mamoi so le asu mai ali falai ali o ka fa pe so le. Ala ali le me ya le fuaka la le o lua e ni Samoa. Le tasile me le pe o tatu tilo ai. Pea tatu ai ai. O le au ngai o mei o le wawe anga I tua le fai fatu anga. Wa le sa ye le ngana fu e fai mai o le fa tau atu e pia. Ia fa kau e pia o la lua kumamo meo makaki e pula fo ia kasi se kia pula. Ia kasi se te pupu ufi ke le. Ia fa pe na fo I ta amu se I tulo. Ele ai se me fa pe o la ku nga le kaloa ia. O la koe male, ia, kawai ai sole. O le mānei ua lava matutoe le alu o le moe meo o tia pula, whaatau. Ia, ai mai se foi o le tele o mea foi e pau ale mea ngā ka koe wa ai ai. Ia, e le whapea foi ona o tu langa o loi ai. O whalwhai ngā luenga, hoi le se tu lou foi anga le tu langa leo. Kake vai ai ka lo le valu yaso ia, o mātu whai ngā luenga. Kalo le valu e kofu kongu lo ofisa, alu kongu le me tenga lue ai. Ele ka le valu le so le lai fai ingu ngā kia ka mai pe ka le iwa whako a sa vali mai le ioi. Aka ngofo le mbakwa pe so le, o le pisa nge manga o si ila kokong. Ia si kokong I so le o le fai le I alu aku ngai fa kai pe ya o fale inga fo le ngei o le ine na. Nga ngai la koe kongu in, koe sau fafo e ka milmilo. Ioi. Alu la kol ke fongi ia koe ka milo mai koe la ku ala nga menga mai ka mo kilo ia tama pesole ala le me ole kangi mai I me ia le lo ia nei
Ia a lea tātou te waai ai o lai te le ia. E fuafua le pā tātou waai wha le tala wha tupe. O le pasene lalo i e Samoa. E tolu tā la i le minimum. Wait, pe kolu ongo sifulu ia. I le aso. Ia, fua la tātou wanga i le tau o le tau mawhitanga lai ai. E tai o tutusa, e le o maulunga tele, e le o mawalalo tele. Pe a fua ia tātou nei. E se fulu lima tala ele minimum mai ngai pa se fulu walu le tula. Kako wailo ka sing fua mo le we ngai a kako. Yoi, kasi ka sing ko i se fulu kala Amerika. Afrika la ka sing fua mo sa mo le ele ai nga se fulu mo ku tala. Yoi, tato lola ia le o la ia o le ongo se fulu le o la kal kol se fulu e pe fast fulu le le Walmart. Ya Afrika la le value o lo ia ka la ka ko ongo se fulu mo ku ele au se ongo se fulu yangi i ka sing fua mo sa mo ile ongo se fulu le fua mo. Salo atele e sa lu ia nga se fulu walu e pe lu. O tu langal na o lo va ai le nganga le faatupula ia o le tamau a inga si o tātou atunu. Tāte wa ai fo i lo tau o mea o lo whiangai ai mai lātou fo i so se mea iai. Ia onga o le esenga ona o le si ilunga o tau o loa ona o leo tātou wa ai. Wa le manka ko pe o lea saunu ai nisi fo i o le maota fo. Ia wa le manka ko a whaina i le COVID-19. Ioi, wale lava fo ia mese fo ia le ngata i na o i Samoa e whape na fo i nei atunu pa te msalo fo o New Zealand ma Australia tātou ti tiro la ia lea e le aise se senga o meo lo iai ia ona tamanatua la ia le matawa ai e se le manaia na nei o le meo lo tātou tilo nei iai ioi. Ia wale wa kule mai isi fasu walu kala ia pol fa walu le Amerika pol lua tapu ia Bradford Tautai ia e peo le nale nganga le tau fatuesa wa famtalang ele mena tilo ia tate wa ai ke la ku yo ile makiki ai kasi se abok ko sol ko ava ai le ngi fu la po ai ia ai ka ilua kala ia ia ka whakunge mangi me se kolu ele umaya o e ke laku e fiu e te le ma le tamau a inga o lo wa yesi o tātou atunu ai a ono le nei me o le tupe ia o le kupe ia e pe ia o le tala fu ile ia o le kama pe le makavalval pe le maua nei e te maua al tupe ai o le tau mafa e ke maua nge ke maua kai au o lo tele lo tele pauanga sa umenga fai se tu lo fo le atunu ona kwa monga i ulu ia fa kaumale fo le lu au pol fai ai fo le kau i pole manga ia pauanga allo ia va ai le kipo ki rai ai le ia tungo i lola ia ingulo ia e va kunga i mo sa mo nga isi lo le mana ia ioi, tate lewa ai fui le fa pe ai lai tele. O le tele o me fanga. Ioi. Ona winga la, ele o toe onge si o tātou atunu. Pe tātou te fa pe o taunga tāle soifua. Kaunga ka o la ua. E wa ai e kasi, o le makeki o le esi. Ioi. Kasi ni fua o whaatu anga tate wa ai. Ai o le fa pe o le seleni ona o lo taunga fai e fai e ia nai meo a fui. Mo le aso sa, noi, tūlanga fui o wha e kālesia pua. O la taita wa ai, ma la taita tilo iai. Ma le mea ka ke ofo ai sole. Au wa whaira u kala la kala kuangi. O le mea leo leo sol kawale. Alu waku al kawale. E punga ho le. Ai a peo kala le whaiso ai. Fosi fo il maso. Ia. Ai pe yo le nganga na se au le ia tu alalo atu le tātou nga i le malanga atu Samoa matawa ai e le ai ma se mea e le maua ioi ai fresh organic mea ai mea fuala au inga ho i e ka ki le kau
a le tāua ia. Ioe, o te lo fui a uia a whai fui olo o tātou wa ia langa o ka ngaka i McDonald o ngā nisi fui wafia mawasina hamburger ia me mea whapena. Ia api o umasani a iasi o tātou watunu. Ia i tu langa i whaasoa soa, ia i tamau aing. O te vai fui ngā waku suka enga le ngā waku nge e kāla. Io e kāla, ke le whapepe pa suka enga. Ioe. Ale manga ia manino, mama ia pe a suka pa. E fa suka ile ti. Ioe. Ai le nata ital na ia ai e manatu. Ia le anga e olo tātou wa aia pea ia le tūlanga e pei o na iai le soifuanga ma le si o tātou watunu. Ioe, e tātou te lewa ai anga i me wha pea a me o to e tilo nisi. Tātia ia al politiki ia. Ioe. Tuai pe ia o le walua ma le afakausanga. Ia, oa ia, alo ia whaukasi al politiki whai ka di ai po wheo anga ia. Wa kamanga e wakwama le ilo atuai. E tātou walo tātou si o tātou atunu. Le wasa ili, ioi. Te ai ese le mana ia. O tele fo ia company ta te ai o ia le si o le alu le anga i vai tele i ma o i vai ole te tele. Dashing company ki kele. Nesi fale na tu inga i me oka oka fo i tio se kwa inga oka. O sole. Ape ia la fe mai le ai le nganga le wa tupu mai nei o. Ia. O mo me tele le e tau mafang. Ngau si le lei. Wa maua ia le tātou wa ai. Ona le ele o whape o le ona o le sa ili malo. Ewe, ele whape ona o tātou wai. O le anga ia awa le toi te pa anga isi mea. Alua, tuai pea le ngasu ia e ale teimia mai e le atua lau e wha manino ai. O pea, sa ili. Hawhetai au te waia i le toa malie ma le whainga malo i le whionga tamaita i pāle mia. Ia, whawhetai fo i nā tau sanga o tuanat. Ia, leo tātou whaalongu ni. Ua kukulu ke leo whale ke kele nga. Ia, sa o tāte tilo i timunga i. Sole, ia ke o saku i, a sau lakoa, kami mai fo i le pei wha sau whaala vai. Ia, ai, o mea lawa te tau, o mea fo i le aia se mea le pala. Ia ai au tātou loa lei, o me tauna fua mole, le si fia si fulu tau sanga, ina ia umi ma le lei, mauti noa ua. Sa mai tau atu i aina inisi fo ia, mai se lava o le tua inga fo i leo wa mai fo i pēa tātou titilo ai i whapeo o tele nei masini wa tutu ma mea whapena. Ia, ona o tātou i le mea fo i le leo le nau o wha awatu. Ia aulo iai lava i lātou na wa lewa na lātou whaia lea vaenga. Vaenga i o pisinisi ia be o masini ma mea whapena. Ai lan manga ia fo i lea vaenga wa watu fo i e lea fo i tū malo ia. Mo mali lātou fsio soane watu e lātou masini. Ia, ele ngakala ia lātou. Ala fsio soane i nei nisi Afioga i sa wai. Ile meo lo iai. Alo winga lau tala. Lau tilo i o le tamau a inga. Le mau o le tō wha hui le. Ia, o le sau no mai nisi makua le wakauli ainka ngaka hui le. Ia, le aiva le kua kele la whio il makiki. Ia sau kāla, ia sau lima suseng. Ai angalu la whaisanga, angalu e kokosi nga kalo pea. Ia, pele mena le o wha moe eisi. Ia la usu i kai. Ngalu la ia le whai eile, ai le ala usu. Alu e kokosi nga, singa kāpisi, ia po singa kamako, ia ngai mea o ngana, e mau ai le se leni pe au le teimie. Ia ai, o le nganga e tātou tilo iai. Ia o le nganga lava o le tau alanga. Wa pe o le alava le mea tātou te wha moe a i le atua meu. Wa po le alava le whai mai o kākou, e a māmangi, ngā unga sau o le wha, ioi. E tātou pipi i le atua, tatalo i le atua. Le fuakala le wasaungi, sole. O isi, ia, o kai kau kala kai kikir, sole wa makanga pehe se tu lou le wha.
ua pe ulu. Ioi, ua ia o whapesole. Mai maupe anga laka mai, ua laka e koli mai aka ulu e whai ei. Le winga le nā le tala. Ua o lai mau Samoa. Lava le tamau a inga wai ei. Ai ale leila, ua kako ke kangi e mai fafo. Kua kangi a kako pe au le keimi ua mautu wai ma le leini mea au mai ei. Ua kako ke ngaki whapea mai, wawe ave mea ia, mama, le ai, la fo e fua le malo. Ua a whapengi e mai mea la, au mai tā pena. Nga kula ia le i container, ngofo ai ala ia le. Ua waa le o whapea o alwaku waa i keimi ngi, e pe ul mesa iai. Ole ua matan tala le mua. Ioi, lo minga la mea tātou e whai. Wha au ngā le malo si lea. Whai ai ma tau ma mawhai. Mauai le tau mawha le tunu. Ia, pe mai fo i si makeki, ia. E ora kunga iuka i ngā si o mātou nu i mota. Ia, i wai ele si a inga na iuka ko matangi au, matangi tai iuka ko lea whangau lea si le mutua leo mewit. Mana ia la tu maketi. Ioi, ka whea i ngā whakau ele ngiu. Ioi, whakau ai ngai. Mo kua le ai ma se mele mauai. Ioi, no winga, o i nāna le mea tātou te tilo iai. Lea le tamau a inga. Ioi, lea lawa tātou te maua. Ioi, tātou te le o whapea pe o ngei aku ngu. Ia, aka fia ai se whasikalo, pe fia se tulo. Ia se longa e kolu, pe Faiva i aso. Ia ko alawa se mea ko e mai e se kalo. Ile kau le iai. Ia kako Samoa. Ia e pala. E whai o le whai. O ia le iai ma se kalo se tulo ua ma le se whai. Ngā le uluanga ka mwhia maua mai ngā. Ia ua maa ngai e le fuata. Pe waka koefa. Ia ai pe o le nāleanga. Ia e watu ai pea le matau longlongo at. Ia na o na tūlanga e pe o na iaisi o tātou watunu. Ioi, o tātou te manatu ma whaavaivai. Ai o lea tua ia o lo a mai lea nganga ia i tātou. Tā pena ai. Ma tātou mau ai lea nganga ina ia. Ola ai ma Manuia. O mea fo ia e ala ina te tupu whaalawe lawe. Whai le polo ke tile kai milio. Ai ave maka me ki a onga. Ko kongi e lātou. Kasi le ngā polo ke ki mānai. Le ko ia inka me ki o mai whakau mea ia pia. O e pe me ngā lengi ngā mai whakau. Ioi. Ai whai a inga ma i lātou umaia. E le to e le la ave mako whangau leao. A popoto la ma le lei. O le tasi le na. Ioi, waka le ko e kau e mo e lai kikia ngai e whio ai. E whatau. Ai ka mwhai lal mana i le mele al malo. Ave mea, le apenga vai aku a maua pasi a isi nu. Ioi. E toi a fua. Le upu la le whai mei tātou fui le. Toi ti mota le upenga. Nona winga tātou toi wa ai. I le upenga le ngā kako wa ai ai. Peo le whai peo le upu fui le mau le upenga. Awal mau le upenga. Wa ne te o tātou wa ai atu wa au o lo ngā saule. Ia el mel na. A tātou tilo anga ia i le toi a fua le tai au. Ma tātou toi wa ai ai i le tō wha le mal wha au tautanga. Le ala wa koe langa mai. Ma ta fia fo i se o mātou nu. Ma ta tilo atu. Se o leo koe saul falsu. Ioi. O ta se leo o le mesa la mua i fo ia. Le fo ia fia anga ia mātou i mota. O le falsu. Ia le ua pe ua matango fia. Le ua pe ua toi fangu mai lunga. Ina ua iel polo ke tile ia. Pe fai mai ala o le ale mea lai avea. E leo kufa. La ua ave whaatau wai mea tango lima iai. E hati na e ai to tonu o fatu ai. Ioi. Ia e pe o le ngā. Ioi. Pe tātou te o e fai fea. Ma fea. Ile ai e au mai ai le tua. Le nganga e maua e tātou le malosi. Tātou te ngālulu ai. Ma tātou tu mau ai. Ioi. Awane o tātou wa ai pe tātou te ola whalolo. Na o le tua o ia e whasoa. O le tua fo e au mai ai tātou. Wa le whai mai. O le ale me tau te mana ole. Wa e iskanga ka pe o la tu wha pe na pe la whai mai wa le ai.
e le taimi a le o tātou nei whanau ioi e whapena leo lang e le a mai e tātou le tue nei ai o e o lo saune tutupu mai se tulo la tau na la tu ye le tu fa manyang mai ya tātou ioi e whapena ia o le nganga le nei tula ia fai mai lol ka ia penin o tia fa se va vai e tātou foi ne tau alanga le a Solomon ia si ie la ioi si fofonga tai a fo radio Samoa mai Long Beach California nei malana o nanga Tautai ya inga luenga i Tiute ma Faiva hui yo o se o te lima lava e pa ia ai se o te mata yo
na e taualanga na Solomona e pe ona tātou tala no ina le taimi o sola. Awa ni o tātou whaawai vai, e ui ana tau whaaleanga, ia matau whai mai o tātou o si ie palapalala. Ia ole ie na o lo mauai le nganga tātou te mauai ni telo te mau ainga. Ia wasi o tātou atu no. Ole vaenga luna lua ole mānaia i ole nei vai tau lefono. Hioi. Wata whaalongo longo ni, sele le anga le mea mānaia. O se fono wa iai whautuanga. O le toi maua ni fono fo i lea e tongi fo i lele pe o le kongi a le moa e u le afa. Pe inga unga kongi wha makasi mai a e sau o i tua malesi. O le makua. Nga maka mea le fono le na whai nei le vasi. O le mānaia. Le ngata i le tua lalo. O le au mai o lātou manatu. O le koe pei o le mea sai ai. Pei fo le o le mea le wai ai. O pei wa whaatasia. Wa matau na langona e sui le pale mene, le maota. Nei o le o pei wa lātou langona ina. Le i tātou te le tua ia le neo ese o la oli ia. Ia e pei anga o pei o kamai nga whawhangu o le mea lea. Le nga whawhau. Ia ai pei o le nā le nganga. Whaafitai atu. Tō whinga i lau o whionga fo i ale taitai o le kuangai. Ia fontoi. Ma nei alau a maia o le hataita inga le lei lea i le tātou vaenga whai lea o lo lātou. O le to iai la se i tūte te. A le tū le o sau e. Le o sau sao a o tō le upu lea o le vaenga wha upu whai. O tō ia wa mata o no tō o le upu tō te au maia e tā penai. O le upu whai, o le upu e whai o no tō tā penai. Ma tō e tu a lalo ai. Ia se wha moe a walwhai ngā malo. Nioi, e iei le teimi a watu ai. Wha tali whai ngā malo. Se teimi e tō e tali ai au mai. Ia vai. Ale manga i o ngai ole au mainga o mata upu. Ile au mai a fo ile le peye. Le mesa iei peye pulpule tutu. Manatu. Ale wa mai nei. Ia wa mai le leia. Ole manei fo. O le koe umi. Kama ia le keimi lenga iei. E sawa ia. Ki ngā whai aku whonka whekalai. No foi la le e alua. Al taimine. Se ole. E le a koa se 5 mingu ke wakua uma. Ioi. E lei foi se te fa pe fa a tui i li potia a komiti. Ioi. Tanga le foi ia la tau foi vaenga lo ia tu tonu i le ai tu. E o le o tal noa fe fa so ai e va ai mo le anga i luma. E le to ese se ko va ai anga i tua ko i pe me lai kua. E ia la vaenga la o mai e la e alo mai ala ko pau i tua o mai fa sa o mai. O le au halo. Ioi. Ma nei ia. O le whaataua ina fo i lea. Ma o tama ai fo i ai. O le tama a inga le wai ai Samoa. Ma leo na whaatupula ia. Ia le wai ai. 5 se lau ono se fulfitu miliona. Bai teimi lea lenga. Koe waku ma leongo se lau ma leongo miliona. Afrika la eu kasi bilion. Whapopoang. Ioi. Kasi malkasi. Le tupe na mau atu. Ia ole. O ke masalo la fe mai pe iwa i le balu Masina le reserve la ia. O minga koe whaapopa ko e lesi ma lesi el waku el kemi e wale o koe kakala. Sole. Sa o e lo kala ko ingo foile. Wa umalaun ka ko whapea se ngā mea ngau aia. Na o mea mātango fie ma le lei. E nganga le na. Ia nganga le nā e tamu whai anga ia. E tu ai pēa ia. A whai la e moni fo i la o leo ai ai nisi o vanga ia lea sa tamu whai la vai tu langa ia ina ia le teltonuina le ploketi lea. Ia le kalkongu inga sole ia leo ka wa ai e sole. Unga al pe pese a o i kumalo o le mea leo ai ai. O se poloketi pitos. O le winga lau tala. O mea o tala mua. Neo e kalo mua ia whai nei. E sa whai mai o mai whakau aku ia pianga wakula ia le sio. Ia kalo mua pe ngo waku mua.
E kasi se makaki e pula so le ia sau ako mal kalo. Ia o kalo kasi se kalo fa penga. Ia ngai fa tau. Ia mai ngai fo e mai I ave ese ia fa kaua kula ia le isi nu. Ia mau ai fo tupe ale fo fai fa tu anga ia. Ia ele ngata ile. Wa kele kala I fai anga I wil paelo. Wa kele kala fai ngai oso mangai suokipi I mangai. Ia la fai ia kala o kamanga le ala inga ola Samoa. O le fai fa tu anga. Ioi. Wa le me ngasa ia kako sa faule pusala papa hole e mo lo singa pa u foi se tu lo fai ele wil paelo sa lo mai ia faulo pusala papa ka wa ave ai ngai mo ai me e ku ia ko kongo asu ele uka po angi me ave a termine ai ia o ke minga o sa wa ia lai faile fono ai se tu lo foi ala fi anga nai vai us wa le o man fale ata tolu e pol o kasole ki lo kuluma la wal o le lenga wil paelo la o le lenga fa pesole kwa fa afikai oi ale mele ele leia foi o le tupele al o le al ko kongua ele kako le ofisa o fatu la alu anga le ofisa foi le agriculture store nesa palai mai me a foi la o kausioki o winga la wa ave anga ikuai ngai pisingisi ngai ia aliki male bluebird ke wala konga ya ala wa ala kamilo ko foi lengo fa kul fisili foi lesias makke mai lava po ai ale malo ko ke fiu su la langa kolngi kasi ale malo le pico a sili ai malo umalo so uma malo alwe la ko kupe so se kupe ale fa nga le malo e alui wala le kansi paua le malo e lima ia moku ele e makua fiu e su e lalangia ko le a tapa ia oi Samoa yoi wanga mongongo a polima sawai yoi mo polu ia mal moku le kasi ia le ia vai lai e paua nga moku e ka milo e alka ko kupe o ai e alua ia e le kai alu ku e o se kungu se na foi le se kansi yoi a vele popoko e me ngai lo ai e lava le tate o tilo e fa ngaso longa le na o le me lo ye ni ai le fa pela o ka ko e amasalo ang fa pe tu pe ele pong e alu e o le van ka ko o lunga se skep piktele ya e mana ye fo e pe le nganga na le tate o te vai o le lava ela ia ka saulo I ma ke ki o inana wa ai pela o leu ka ko o mai I se ko va nga va kule ko Faiva kule fono ma ke ki la ia sole e so o uma lau le ai mas I le maua se ko nga o le ma ngia ia sole ia nga pauanga ia nga kamai o longo mangai wa kamanga le ia ka saulo kipi le fai la ka o ka malti polo la kamanga le va sai lo la ia le o le manga yoi e langa ke lo ai ka wele ele se ka ho le fa pe ai ta te lo le fitawi mai tangata Faiva ia langa ave pensini ave o kuai ia e mai alongo nga ia pe lima ia nga mai nga ia longo ia pe kolsuka ala ka kiki e fitawi le ta la vai ia pa mai ko mai Malaysia long fa popo mai e fe mai ia ka fia ai manga ia le wani tato familia le Manuia le wa yesu tato watunu le fono ai matango fie tele e sele manaia e o fo ia li poti a komiti pauanga li poki le matua le leia mata pena ioi ia se tu alaloa se tu sila ne ai le vanga le nei al nupifa po fia tonu ale meo le nga ia le nga o le mai tau atua le o pei ngumi fa kasia le mesa ia soia ma le teimil nei po fia tonu o alu ele mel na le government supervision fund po le New Zealand le sa tipi
Wa le mai tau atu nei le te le lava nei tua a ia pe a fai lava e. Kei te o silsilani. Wa te loa lava i se mea o lena mai surplus na tu uai. I le taimi na transfer mai ai tu peia mai fitu lima. Ai fato a alu lalo nupi fa fitu wan. Ia ai o le ngana le nganga le matango fia ta penanga tele fo i al tupe fasili al nupi fa. Tele fo i o tupe o le ba ai o lo iai. Ia ai mai se o saofanga. Tava ai fo i ai lunga i nasa o lo atu fo i asiasi atu i al nupi fa. Oi, o le pei fo i le waso ia. E lenga mai anga e kaula. He le ai, o le ai kanga kailunga. Ia wa fasol solo aina. Le leima. Oi, ma amata o na ngalu lue. Nai au fai ngalu. Ne pawanga si la. Nga ngai o tai awa. Salo ai o kai au le uso kwa ia. Pe fatel talia wa le iwa e le tatala ila to ofisa. A fai la le iwa ia tala fea ngai la o le to e valu pe waso ia. Ia e pe o le nale ngang. Tātou te wa ai ai. O le si vaenga o tai fo ile le wata tilo iai. E se le mana ia fo il falfa Masina. Ioi. Tai le fai mata upu. Ioi. Wa te ala tua oe ia e se le vaenga e te alu iai fai ai lau mata upu fo ile ai mai se o le stala ma fanua fa pena. Ia na fai la ia le situ. Ia ai o le winga na tele o mea wata vai. O le o fasio solo lava ina fatupula ia le lei wa le toe e le o toe tato wa ia ni mea o toe o i taimi o tuana. O le o toe ma ai le amatanga ina ia toe fo ma popo wai le atunuu ma le anga ilu. E o fui anai fale fo i kalapu ia ma nei. Na lava tu mau lava le avse e ia le mea nei ei o tu ia sa inu le avse e ia so ia. Io la lava o matua le leia a tu te atu nei ia em faianga ko wo se ko e asia po ia o ko kulanga vai sa ia so ia. Ia ai se va vai ata tu foi. Ia wa fai mai lava vitet paka. Ioi na sina ia lava e te ua le mea atu fa tai le fondo. Ioi fa tai tele ia ono tu langa e pe ona iai la Afioga e le fonfekalai ia mai se foi sui fonfekalai ma le malu o minsta ma sui minsta e mai se kapeneta ma komiti taitas tolo pulo faafetai le tapenanga faafetai foi le tuangai na Afioga le taitai le sunga le Afioga taitai ia fontoe ia mai se foi o le mamalu al palimene leitu faafetai lau tu alalo o le nganga le na le ma te fia mau atu I fafu ai tu ai pea I la tau lai tau fitongi pea tau fitongi ai pea ia awai le ai ia ma se mea e mau ai fai mai Richard Park a mau asinaia e te ua le mea atu si Fofoga tai a fou nei radio Samoa mai Long Beach California nei malana au na Tautai I Galuega I Tiute ma Faiva. Tauia. E polonga wa afuai le saolo tonga po vero iai le o langa sa umusuai wa o mai ai po ole a ele mafuanga wata le soe fuanga le atunu lo tangi mai ala tai usio tamalo chalinga fear follow so si Fofoga say ma tuai lo Faiva awa ete fateme teme va ai mama
la wele ele Sia taonga fia Samoa Au tau mawhane I soa O la e wala wiloa Wa so ai le la lo langi ato A si fa I leve to ai le moa Ma le miti le patua moa Masina ia I Tiute le mea atoa Ama faufau ia soalu I nai tua wa mava atu le tau mawhainga pela ea e lava singangu le whininga ma le alfa ia Samoa ne I polonga va ailo Faiva o le suafa oh yeah Sia taonga fia Samoa Au tau mawhane I soa O la e wala wiloa Wa so ai le la langi ato A si fa I leve to ai le moa Ma le miti I le patua moa Masina ia I Tiute le mea atoa Masina ia I Tiute le mea atoa Masina ia I Tiute le mea atoa Ia, le pesere nā, sai mai witet paka, ia a mawasina ia, ioi. E tau a langa lava tātou, ioi, ai meise o nai tua a, lo langu mai tia sa lātou a sāle ngā sūlea, whio i ai, Samoa, ia, ai a maua lava, ia, o le pākua moa malimiti, ia, ai meise lava o le ia, e atua toa ai tino le tama. Ia mea la lea Samoa, ia, e manatu le vaenga muli lea, ia ona utulata fo i teime mai ai le vaenga mua, tātou tala mai vai whanua. Ia o se tala i le ofisa leo, ia,
se tu lo fo ile ofisa malu alo ia pe ona maua tele o whaamtalanga ia matulanga pe ona iai e watu ai le ha malulu la ofionga al mista la ofionga al komisina sui komisina ma le malu le ofisa ia le ai o fatunga lava ia po fasanga fo ia lo tate o watunu ia itu langa pe ona iai ia ai o lo fai pe la o tau a Tiute fa malo fa aftai o le me silim fa aftai ia o le wa mata ona ata mai i matangi le lei ia fa masinonga o lo iai ia wa lava ia i la tau foi ia ta iulu foi sa iai ia a le wa ai ia le fa atino le pito la au ale official lo yesil ia fa pe na foi ia le official leo ia o na winga tātou te vai ai le tele o nisi o mata upu ia e pe o na watu au mai ia fa pe na foi ona ia ona e ai lava vaenga e au ona o uma iai ia masila fia ia le atunu ua tātou te tua ia e le ofisa o leo ai o lai failo la tau Tiute pa ua leo le tātou ono sai ma tātou ta talo i le atua ia alofa mai se taimia mai ele malama ina imfai ei ona tātou vaia ia le tusulu mai o le malama lama o le atua e wha malama lama ai tele o mea o lo iai ia wae e peia ona whai atu iai o Samoa le ainga ioi ia e tātou tele mai lo e ainga uma ioi ia wae peia o le upu foi le alua luapo le ase la unga asfali pulfa pe mai teo ina matua sole se le ai tātou te whetau iai o ngafa ioi ia le mea lale na e tau ai on tātou wa ai e wha pe nā le anganga o lo lātou tau mo whai lava ai o lo lātou wo ai tu la fono e leo wha pe o ese mai tu la fono o le wha ta taunga fo i lea ma lo lātou wa ai Nanga leo mātanga o fie vaila le wha masinonga le na mai tau atu nei le interview le sa whai mai ele sui le ale nei fo le tio ia o le sa fisilingi ai komisina ia o le ua whatau nuu fo ia nisi o lato lipo te awa ia le case fo le pe o na iai fo le mista ia malsunga fo ia le sa taita le ta pipi ia le whanga solo su elo ia vai e wha pena ia le fo o mai le case i tu lo le Afioga te mai tai pale mia ma le lo ia silsa ia le fo o halo ioi e se le maneia o le maneia o le whainga le ofisa leo wai ai le ua mata o na taulanga mai i me le lei me mana o mia ilea tu la fono alua tu la fono e walawa ni i whapea tātou te alo ai tanga tātou te le fiwe alo le ata la au le ai e loa ai o tātou whaia ma le tu langa i tatau o na wawa ai anga ia le fua wawa i atu i e sa ngā lulua fo i le ofisa ia ma tūlanga pe o na iei se senga ia le fo i whai fo i tūlanga suenga fo i ma tūlanga i pe o na iei o le mana ia o le pau fo i leo se vai tau o tātou wa ai o tai le misia ma mai le ia se atu o lalo ia po se whaatal noanga ma le komisina ina ia ona malama mai le atunu awa malama le atunu o tātou o Samoa e whaingo fie ona tātou i loa me tutupu ma mea ai leanga le sau kala i kua o ngā whainga ala ia leo tātou ai le ai o laile ia wawaila le mānei o le amainga le komisina le hale ua mai sawa pei fu e lama mfisilingi ai nisi le minsta e se anu ka whai o le minsta ia e se le mata whai oi a mata ngā luenga ala le iai ai malona soa le iai le lo ia sili oi nai fe sili ai la tau ma ave ai po le ale me mana o mia ina ia fa soa ai fa aftai e mana ia o le baba ai atu fo ia le ua amata ona tula i mai ia le fo i vaenga ina ia fa atino ala tu suenga ia manisi fo i o fa masinonga e pe ona iai amo ai ua tātou te taule pua malafu ioi tātou tau mo whai lava tātou te vai langa ese le tau ese foi le taimi ioi pea le upo le loa malon fuata
o le taimi fo lea o le fo tamu fai ale ia ua ku ke lau ma fa pe mai a mea e ai fa ia i e le ska ko me mau ai ka ko ke fai a koe fiu ma ana ka ko ka kalu o le talo ma tātou maua ia le nganga le loto fa mangalo o ka ko ai e fa mangalo ai le ngalo ia o le tua fa mangalo e le tua tangata ia wa ia na faia mai le tu mana o le tua tu se me me la lea ia pe ona tātou ai nei vai tau le tātou ofisa fa malo fa aftai mana tu ai ono tūlanga e pei ona iai ia me la lea la tafa pito atu le vi i lea le penino le tia fau fai mai le vi o leo ioi e fa muta tu ai ia ma tu ai ia le pe mai o tātou tala fa pisinisi ia ona tātou o lola ia le tātou vaenga mulmuli ona le ua umal tātou lua i tūla momua ia e tātou fa sa solo lo mo tātou vaenga mulmuli ia o pese o aso whanau o aso fia o aso anavesu ia ma aso tautonga ia ma so se fia o fai fia nga il poloketi ia o pese ai i tū malo ia ma lātou fai a lātou ngā luenga ma le toi ai se mea toi ia o le nganga le na ioi ia ma tātou pese fia ai ave i le atua le whaamua ia wa o mea sili wana whaia si Fofoga o le tae fo veiti o Samoa mai Long Beach, California nei malana waunanga Tautai i ngā luenga i Tiute ma Faiva. Ia, o le vi i lea malu malo. Hui,
penina le nā o tia whau. Ma wia ma ala pati ma le la pese le nā. Ia le vii nā o leo leo po vii le nā o sunga I malu o le malo. Ia, le nā ua whai wina atuai tātou tala mai vai whanua. Ia manai tala fo I e pei o nau tau whaafonga mai ai. Ia e mana ia fo I le whaalongolongo. Ia mai se o nai li poti mai se o tātou atunu. Ia wa e le nisi mea tātou te toi tau tala noa le nei vai taim. Wa mātango fie. Lea mainga. Ia e mai se fo I le whaatau no ina o mea uma. Ia mea la lea ia la to e whaaluatu a tātou pisinesi ia. Ia a mae a loa. Ia ona tātou walo la ia lea a whai o ia ni aso whanau. Ia po ni aso fia fia. Ia le leile vawe komeni mai o sau pese. Ia e mawhai o na watuai ia se pese foi ia e whaamanatuai a so soifua. Ia wal tātou vaenga. Ole Paradise Supermarket and Store. E mauai so se o loa Samoa e mauai foi mea taulima tele ia. Ole winga o lea upo o loa Samoa e iei o loa si atua toa. Nai to aile leila wa lo susu iai. Le address le pe avatu o le tolu tasi West Lincoln Avenue, Anaheim, California, iwa lua walu o tasi. Ta tala mai le asonga fua se ia pa ia le asfareile. Whaafsio tai le tamai taipule o le atu viva oli. Cristo aso au. Ia le address le na au lana telefoni fitu tasi fa 553 walu 5 fitu o e iai fo ilese la tau la. La tu la le tau le Crystal Room and Port. Ia e iai fo fale e fa la tu falfa apito fo I umo na fawina. Excuse me. Ia mo I la tau sinia. Ia po senior citizen. Ia matangata retire. Ioi. Fa sio tai la le tamai taipule. Ia po le Afioga fo ia le atu iwa oli. Crystal aso au. Telefoni fitu tasi fa 553 walu 5 fitu o. Fesoa soani tele le nei tina po le nei faltua. Ia te oe pe a manau mia. Le ngata I le fale o loa po le supermarket. Ia whape nā foi ia se potu foi. Ia pe a whape wa e fia maua. Ia se fesoa soani. Ia a wā foi wa o mai tangata matua. Ia po wa li taia foi. Ia po o iai foi ni ngasi ngasi. Ia whaafseo tai pe a maua se a manoa. Fale o loa o le sunga ia poasa. Ta ul poasa store. Tele ai mea tau mafa vela. Ioi, ia tamai ua uma o na ngase seina. Ia ngā alu walakua au mailo. Ioi, ka mai e mawai le whalawa vela, e leni, pani popo, supo esi, pai fala. Ia ma le tele asa pasui talo lu au. Ioi, o le ia whalai o le whaspovi masima. Ia iai foi ma le muli pipi ua uma o na whalai manaia. Ia iai foi ia le mamoe ua uma o na kuka ina se ko inga kuka tu iai mal tamo kapisi afeane iai le poasa store o ina e te mauai le tau mafa mo oe pe amana mia insua lo iai nei tele insua lo iai iai se tasi leo company o lo soani malosi e tau o le IU Index Universal Life po le lato FFS ia ai le lato vanga le mo me benefit le whaonga ai le ia mo meo aso soifua ia me se fu cash value pe ai whaula whafuase so soan tele ia I la tau e li taia e whaiona insuai mo tangata o lo mauai ngase ia ai me se fu o mai tūmau ia e maua fia maua nisi o so soani mo le nei insuai tele ia tele ia o tūlanga plan o le insua nei ese maltau ngō fie wala au ia le sunga ia watami fatilua iwa fitu tasi tolu o tolu fa fitu tolu lua po lona faltua ia sewi fatilua 5 o tolu lua walu fa ono Faiva e te mauai I se tasi foi o fa malo si au ia te oe e insuai lo soifua ia wa o mai le wala au ia au lo ia se me tapa iai te ngata le ainga ia ai mai se le whanau po le te lua ia e ka vale ia e tele o falta vale nei a falta vale le fisio soan tele lava mo tatu si o tatu watu no ioi e tele foi la tu ta vale fata watu isi vanga ia te yo el vanga le
e manga o mia ngā lau check stop. Ia singa kamai kama hui le mau ai kau. O le atu tongi ai o e mai whainga luenga. Ai. Ngā waku ai kama ia ngofo loa ma whai le lako valuation fu le tui kilo ma kilo. I uanga whai mai. Osto lau kawale. Ioi. A waku le kilea. E aloi loa la ia le. E taula o le performance oro sales. Ioi. E te maualai o tuatusi le tasi 5 wha o le e Whitney Boulevard. Whitney, California, iwa o tolu, iwa o ono o tasi. O le li leo ike manda, ia po aiki manda, ia po le tama leo si osi, o church. Telefoni, 5 ono iwa 5, ono iwa o. 5 ono iwa 5, ono iwa o le official na, a le la sao la lea, iwa, ono tolu ono 5 ono tasi. O le asia le pe ona tō tanga i mai ai. Al tasi leo vai wa whai ma vai whaola tō tonga. E nei vai tau. E tō e ola ai, ia tō e mwhai ona tō e whawhanga i musele o lau tino. Ia ai mai se fōi o le Venus le 28 o langa chao lea. Tamala le inu. E lua wipu e inu le tama i ipu le ilunga. Ia alwa koe malkama le le asia o le chao lea. Ia mili ai le mea le ti ngā po lau tuli, ia po lau 5, ia po whea lau e mwhai o na whisawaswani ai. Vai e au ngā mai to tonu o lau tino, a le chao, o le tama lea mo fafo o lau tino se itu lau. Ia, e mauala le vaenga lea, ia whasio ta i mai whalitua i a soli u lale sua, telefoni 5 tolu fitu o no lua. 5 tolu fitu o no lua. Ia pea e mana o mia se asia po le Venus 28 ke le fo le fisoaswani le faltua ia oe ia mwhai e ona e maua. E tātou koko ia ae o lele i o mai le pusa koko wa mai e o isi koko ia e se taimi ia ona te longo atu lea pea e mana o mia. Ia tama le so o pui pea o nga pai ke la kuloa fai mailo P-I-N-G-O pinko ia na. O le a whaia le pinko a le Kalesia Dominguez e whakasā i Compton. Ioi, e iei le vanga lea o lo whaonga ia po le location foi lea, ia po le vanga foi lea tau o le Long Beach Petroleum Club. Tolu Linden Avenue, Long Beach, California, iwa o walu o fitu. O ina ia le nofuanga lea, lea ua whaiele la tau pinko ua le toe whaiai o le Alpine mesa iai mua. Ia au e taulai o pepa, iwa i el kaungo fie ioi, e tele e tolu ia regular bags, ia luna winga, e le pai ine na, ioi, whaatau atoa e oi kama ngai fast food, e peia la o 6 on kama lea, nanga lelo e peia o 6 on. Ai ei fui la tau pepa whapopo, e tau le additional bag, e 5 tala, Iei foi la teo pool tabs, ia o le tele ia, ai mai se foi iei la teo foi whale ia ma nai mea ia mauai, aua o tama lea e au ngā lelei, ia lelei e lau pinko, ia pe au ina a whaatawina. E tatala la teo whaitoa i le tolu le Afiafi, ai amata le pinko i le ono, no winga e lava ngā kolu i kula, ia tā pena ai, anga e whai foi e ka penganga o lau malanga, il kapenganga o pepa pinko sole e makua tape fale le ne omi uma me kaunga kape ese ia e fa pena le winga o talonga le taimi nei pe ka alo pe ai faila ia solua uma vai ia so taitas mana tua le solua ia o lo le asunga fua e mana tua lo le aso so ai ia le aso pinko la na oi ile pinko ale kale sia Domingos e fa casa i Compton. Ia o nei whaasisilanga nā mo tātou pinko, ia manatua, ia ave au peni, ia pe te la fui whakaua i o wa mea umanga, lela vea umai lalo i pea whaatau sau pai in, ia pe au il taimi e te fio atuai, ia ai manuia fo il pinko, ioi. Ia pe il kalafole a manuia il pinko, ia manatua mai mātou, o le vis a design, o le tamaitai o lo ona ina le nei pisinisi e North Dakota o le faltua ia po tamaitai le ia viva suala lo ulu
o le emaili vdesign21@gmail.com. Mwhai ona lātou ngā luenga i al whaaleleia lea mō meo ata, ia ai mese fo i o pine fo i e mō maliu po nisi lava o whiawhianga e mawhai ona lātou whaise au nanga ma se tautau ngō fie mō oe. E e fui penas, ia pe ono tō ai e tele o penas ia sa iai i nai maliu o tua na i atu nei, ia o i nāna sau umai, ia ma le lātou lehni ats lea, ia e tamale i lua i tū, ia ai maua lava ia se tau maua lalo, e mwhainga ki liwa atu i lo mota, e mawhai foi o na meli atu pe ai manau mia, ia e pete alatu foi e piki mai, telefoni 512 385 555, telefoni 512 385 555, Vesili Movira Sua Lalo Ulu. IPS Security ia lātou officer San Ana, California, ia o le lātou la, ia o le Los Angeles, ia i le sunga ia le pule ia Pete Nonu, ia o Las Vegas, ia o lo iai ia le pule ia Sean Umi, ia e maiso San Francisco, ia o lo iai le pule ia Philly ngā ote, ia ma Florida, ia o lo iai le sunga ia Williamu, ia o lātou officer autu o le Valu fitu lua o tolu whaono tasiiva. Valu fitu lua o tolu whaono tasiiva. Ia o lo iai nisi o amanoa tele o vaanga nei ia o lo lātou au onanga ia awa ia bofa Afiafianga. Ia manisi fo i o konseti te tele i Coachella CTC. Ia mai se fo i o mo meo grandstand. Ia pia iai fo i awa pe o leo lo lātou. Mau fo i le au onanga i le neiva yaso i le vaanga fo i le Oscar. Ne fai nei al ei. Ia ai mise fo i o la ua la ia o lo o na ina le neiva ainga o David Sai. Ia ma le li o Muay Thai Masina. Ia pe lava o na watu ia o se tasile o vaenga fo i ia mai Samoa. Ia o le Fia Family Lodge. Ina i vai moso o le lato o le numero le tol tasi Nelson Road i vai moso. Ai lako ala i faleolo. Nga e kau ala wala le alu St. Mary's. Ia e afelo ina i le te mutau. Ia peke sau fo i o. E sau lo e sau sawa i kalange fasale te iti vai moso. E sau lo i tua ina. Te sawa e tau mai lesi au wala na e tau matau lo i tun. Le a wala mua na. O ina le o lo i ai le neiva ainga fo i tau le family. Fia Family Lodge. O lo i ai telefoni. Tolu o tasi. Fitu o valu ono ina i vai moso pia ia o lato emaili fiafialodge@gmail.com ia e mawhai ona e whaafsiota iai ia po le lato Facebook page e tau o le @fiafialodge ia o le tama ia po le afionfo ia taefu ma na ionalo o lato ia ona ina ia le nei fale moital ia telefoni na pio na watu e lua o le mopili fitu o valu ono o ono valu lima fitu o valu ono e mawhai ona e vala au iai pea e fia maua se no fuanga le lei ia e maise lava o lau malanga i Samoa e maua tau mo fie e mwhaifu na lato soani a te oe ia wasa uta avale ven e lata fu ina lesi fale enga na ta o lusi e la e tele ai hamburger me e lato te fai ona lato te livat ia pe afai lea le atalea ia Family Lodge e fai ona e afe ane iai ia pe e malanga iai le lato microwave iai le tamai pusaisa iai le tipo ia tunu ai a kofi ia e sapalai fu e lātou le kofi, suka, ia mai se fu le kulimi, e iai uma, tango fie ia le foi au nanga, ia malvaanga mulmuli, ia le vaanga lea a fia fau sau fale, po so mota e tau o le Lucia Construction Drafting, o le lātou numela, o le saul, ono valu lima, fitu ono tasi, fitu tolu o tolu, o le lātou email, siaripley@onecloud.com, inai vai usu
nei vaenga kon kalake nei ia e le latu la fo I Hawaii e pe o ina le latu ai le latu la le I Samoa o lea ia le latu vaenga le o lo tau fai mo le nei taimi e le fai mai o le sport fishing ia ia jet ski ia mea umo va fo ia o fa ngotai is coming soon msalo pe o atu le io o taimi fai longa ai le fua ia wai ai umo Samoa ia tulanga ia pe ona iai ia le tatou fasalonga na businessi pe ona iai ia ai se I vai tatou foi ia ona tatou amtalia lo tatou pese mulmuli tatou vaenga mulmuli mo aso fanau ia le pese lea a pen petana fai mai le Masina se sulu sing fofonga o taia fo radio Samoa mai Long Beach California nei malana au nanga Tautai inga luenga I Tiute ma Faiva si mai ala fafo kalene wa watu ya pen ile afitai ya Afiafi ala Afiafi fasi tasalme ya Manuia ya Fofogaina Little imatautu malepeni sun lalai mulinu etaitu pito ia pia sio utaulanga manaya le fepula fi mai le sami ota umau fetu ile langi wasulungi ya umasia utani a omasa bali le Masina se I susulu ia Samoa lo umatundu se I Faiva Afiaga ia lana tenge matama olo sisi vai mapepese matata lato ulele na omae vanila lo oleni na oa umasia upele tangi mai lewati olo otumai imatapele ai omae va masia upele ta oto ai o pese matilo tino atu isisifo olo otumai ai le casino mauna moli paata amilongilo pe osepera mitai ai pupito le Masina se I susulu ia Samoa lo umatundu se I Faiva Afiaga ia lana tenge matama olo sisi vai mapepese matata lato ulele na omae vanila lo oleni na oa umasia upele Watono matatau ingoa wapa ingoa ai Samoa le peni nau le Pasifika wapa mamita ngaya ita apea ona lauiloa ile lalo langi atoa walai ona to atele le au mai ngoa ia Samoa le Masina se I susulu ia Samoa lo umatundu se I Faiva
O le nā ia le tātou pese, le whai mai o le Masina e susulu. Ia e whapena le nei vai tau o fo il taimi o le Masina le tau Afiafi. E pe una sulungia fo ia tu e whao ame wika nei. Ia o tātou ai e le mātanga o fia o ngā luenga a le sili sili. Ese, ia, taimi nei o tātou waso soifua. Ia mo i lātou umalawa o whamna tuina ia aso whanau. Ia e mai se foi o le tusi mai se tasi foi o le tina ia lauama a maua o tenga. Ia e mai se le aso whanau i te maita ia Tiffany. Ia Manuia tele lo aso whanau mai na i o mātua. Ia e mai se o a inga uma ia e le ngata i nā i Alpama. Ia e mai se foi o nei o fo Micho Alabama. Ia e mai se foi o nei i California nei. Ia ma Alaska, ia ma nisi tu e me se foi tutuila. Ia ma e nisi o i lātou, ia o whaamana tuina o tō waso soifua. O la limpante o laulau inat. Ia ai Paul nei, ia o le sifofonga o le tae au fo radio Samoa, mai Long Beach i California nei e alatu lena. Tautai ia e ngā luenga i Tiute ma Faiva. Ia le pese lea, wha Manuia tuai, ia Manuia tele. Mas whao popo le atua nisi au se tele o loutou soifua au nai, e o ngai, ia e maise ai ngā luenga i to tonu e ka le sia e maise o ainga i whape nā ona i ai le whaamanianga le atua. Manuia tele o te waso soifua. Ia, si mai a lau whafonga, happy birthday! Faiva whamanga kuia o kou o langa. Manga kua pea lo o kou kupu
iai fo I matangata. Aso whanau fia fia, aso whanau manuia, aso whanau fia fia, aso whanau manuia, aso whanau fia fia, aso whanau manuia, aso whanau fia fia, aso whanau manuia. Ia, o le nā ia le pese mo as whanau mo I la te uma, ia ai mai se fo o nisi na pe o nei ai a lua tapu a Bradford, ia le fo a mai lau pese mo le manao, ia ai mai se fo o lepa leo, ia lea le ata atu ia le, ai, lua tapu. Tautai mai, pai pik. Ya, lua tapu o lea la ata atu mua lau pese, ia o le pese lea sa e tolu tau sanga o le anniversary ta e au. Ia, a lea la ata atu pea, le fai mai tautai mai le pik. I brothers, ia, manuia tele le anniversary I o e ta e au. Ia, manai a fo I o leo a mata atu nei, e te siva ai, ia, ai mai se fo Ia o atu tai au, ia o matua manai a le whaamatuina o le anniversary. Ia sina wainga, ia usi mai a lau whaafonga. Mai se foi lau ama, ia Tiffany, ia manuia tele le waso whanau, ia mai nai o cousins, ia o moetai, ia mapeka mai nei I California nei. Ia mai se lau anko, ia usi mai a lau whaafonga. Ia, le nā, pesene nā, kai nātu, ia manuia le anniversary. Io e, sao. So I pua pea olo ua tua, olo na fina ngalo ia o faa momoa. O ia la valena, na tofia I taua. O le masina o le mana na ia o funga o lau. Ai le I lava le manongi e tosina I lo tama fau fau. Sa ilia I pea, mo oelo uau. Tumia lonely ma, la upele a ita. Ole alofa ua mauni, ua whaatino ina. Oa ulava mo oe, o e lava moa, na pelea. Wana o oe I lo ufatu. E ui na tai ai le talalelei, na fili e tau mawhai I a masei. A o lea lo whamoni e ilo I a so wha benei. O ia I oni whaafita uli e alia e mai se taini muli muli. Ia noho uta I ai, ma ia sauni uni. O lea lo whaua moni ua sili lea ona taua. O le na fo ia lo whaua uma ona
Taute mai I taimi o whaingata. Ia, Lua tapu, ia Bradford, ia Manuia tele le anniversary kai au, oi loa, le lei al whaamanatu fia, ia mai maua lesi fia, I lesi fia, I lesi fia. Aua ni toi maa fau ni meu tuana, ti mata toi afua, ioi, Manuia tele le anniversary mo tai au. Ia o le paleo, ia o le wa mai, me se foi o lau kuantora, ia I waulia mai le, oh, happy 21st, ioi, Manuia tele le lua sumaltasi tausanga, ia le nei Masina Faaftai ua Manuia, ia tūlanga foi e pe o na iai, ia masalo le tamaitai lea, ia Danikiwa leo afu ie. Ia, lewa watu le ingoa, ia, Manuia tele le ulua fultas, maua nisi asu tele mo le anga I luma, ia ua se e atu lesi vaenga, ia pei o na iai, ia alofa le atua, ia whapena o na taulu, lana whaamanianga, mai ia I le atua le tama. Ia, si Fofoga nei o le tai au fau radio Samoa mai Long Beach, California nei, malana waunanga. Pese aso whanau, pese fia, pese o anniversary, pese ina e pese ia mai lana waunanga Tautai, ia inga luenga I Tiute ma Faiva. Ia pese lale, mai ia iti. Ia, Manuia tele lo rufutas. For
Ia, o le pesele nā, ia moli atuai alofaanga, ia o lepa ma le 2 ia e pei ona whaelungaina. Free tax US. Ia Manuia tele, ia le 2 tausanga. Ia, o le teimile nei, ia o lea o le ata atu le tasi tātou pese, ia wafo ia whamanatuina lava, ia o aso whanau, ia meise o le teimile nei, ia anniversary, ia ma whaipuiponga, ia manisi o aso fia, manatua lava, ia e pei lava o nā watu, ia o le tāua lava o nei fo i polokalame, tātou fia, tātou pese, ia awani i eise me stress ISIS, ia ai maua lava lau ata ma lau fia, ia o nā maila, ia le tua, ia nisi aso kele mo le anga i luma, whaftai atu a Tiffany, ia whaftai o le ua Manuia tele lo waso i fua, ia pese la lea, mai tai longo i pule, si Fofoga o le tai afo Radio Samoa, mai Long Beach, California nei, ma lana au nanga, Tautai e Galuega i Tiute ma Faiva. Manuia tau anniversary, Manuia tau waso fai puiponga. Lau lili sama, le lili lea, oi miti ia i aso uma. Happy anniversary. Hawi! Oi cicicco, se lili sama-sama yo magtafa. E fai lea mabainga, o lea lofa. A fai ai mucho, o ene o lana, ya e loa. Uchala Oche tuta selili sama yo tafa Afaila foyele taya ame olela Nama chala lona funga Singa mau eia te aia so uma e foi ma leo ma ai a utofa a faila foi ele taia I ave olela nama chala lona funga Singa mau eia te aia so uma e foi ma leo ma ai a utofa vai lea ma vai longa se lo fa chala lona funga
so uma e foi ma leo leo ma ai a utofa La upele vai ngocho le lai tamosa Oji jojo Selili sama-sama yo otafa Ia, lua tapu o le te pesili po ai e usuina nei pese ia o se tasi fatu pese le li leo tai longo i pule. Ioi, tasi leo fatu pese fo i walau i loa i ana fatunga i pe o nei ai ia le pese le nao le lili sama ia wha manatu ai a ena vesu. Ioi, ma au tau tonga le nei tula ia e mana tuai pea ia nisi foi o pe ona ai a faafisianga pe ona ai ia e mana tua foi le nei tu la ona leo tatu se atu i tulanga i pe ona ai ia toe a minuti o le nei afiafi ia ona mana tu la ia le ia e tonu lava ia ona aso fia ma aso fanau ia o lea ua tau fai atuai ina ia tatu maua pea ia le nganga o fianga ioi a fai tātou te fia ia whaangalo nisi meo e lo o mai i o tātou ola mal soifo nei ia leanga e le upu lava ia e tātou te leiloa le taimi ia e pei ona iai ia lo tātou soifoanga e pe ai maol fia pese ma e fia pese ma e whaaftai pese ma e aluia ia le nei aso fou au mai ia la lea ia ona o le manatu tātou teimi, ia ona whapea lea, ia, watu tātou pese lea, whamanuia tele, ona iaso umalava o lo whamanatuina, i le nei fui vaitau, ia ai maise fui o tūlanga e pe ona iai, ia le tātou maftanga, ia ai maise fui se au nanga, le nei afiafi a si Fofoga o le tai au fou radio Samoa, mai Long Beach, California nei, ala tu ilana au nanga Tautai i ngā luenga i Tiute ma Faiva. E pese la lea, ia, tasi leo pese, ia, e te whaafalongalonga lava iai. Ioi, e au ngā i lunga o matawhanga, ia, e au ngā fu i teimi fu i le, te nofu ai i le taavali, e au ngā fu le teimi uo o i tau maftanga o leauli. Ia, e te whaalongolongo ama, e mau ai manatu. Ioi, ia, wā po whea lava, o le siva, ia wa a umalo ona e whaafonga i se usika, ma e siva, ma e pese ai, ia ona e nofo ala, ia lewa mawhau anga i ai. Ia po whea i tau iai le tau nuunga, nisi o nai o moonga, ia e meise fo i o nisi o whaasosolonga o mawhau. Ia e maua lava i lunga le toa whimali, mai lunga lava o nei a whaatunga, ia e meise fo i o pespesenga e pei o nei ai. Ia na manatu lea ia o le tātou pese lea o la tāwha apitoa atu fo i mo i lātou uma ia o lo iai ia aso fia ma aso whanau ia ai maise fo i o aso anniversary ia o aso wha i poiponga ia ai maise fo i o le nei vaitau ia ua koe sau fo le kōwiki ia whaima e pese iai ma e siva iai ia mai le rubber band pai mai could I have this dance ia mse tasi fo i o paanga ia le nā lea ia Teresa Ulupano i o ane mai Las Vegas. Yup. Could I have this dance? Mai le tautai ia inga luenga Tiute ma Faiva. I fell in
sika lava nā pe lava ono tau whaafonga mai ai, ia o lo tātou tamwhai lava ina ia maua le anganga o le fia, ia ai maise o le neitu la o le Afiafi, ia o lea ua pōlinga mai ua tolu nei tu la, ia masalo lesi apa i tu la le toe, ia ona tātou lulu lima lea ma whātou whā, ia e watu ai fo i le anganga o le whaafitai, whaafitai atu i le tātou au mai moa, ia manaia fo i le mai o tau whina ia o lea ua mātango fi aile nei tu la le Afiafi. Ia ele i tu muli ese ma whaamawai atu fo i le nei tu la le Afiafi. Ia langona le anganga ina ia watu pea ia le malu i puenga. Ia e meise fo i o le au nanga a si fofonga o le tai au fo radio Samoa mai Long Beach, California nei. Ia ono tu langa i pe ona matuaisa mātou whasoa. Ia ma mātou tu alalo atu foi. Ia ala atu ilana au nanga o le Tautai. Ia i ngā luenga i Tiute ma Faiva. Ia e manatu le neitu la o le Afiafi ia atonu o lea ua o tau mai mua mai. Ia ai ona o tu langa i pe ona iai ia le tātou whaasalaunga foi ma tu langa i pe ona au mai ai le tu la whaatangaina. Ia pe o le nganga le nā. Ia le ngata fo i lea, ia e moli atu le ngang whaafitai, e lau a fionga le tamaita i pāle mia. Manatu o lea ua e malanga fo i tu langa e pei ona iai. Ia ona o le lava o le tō whā, ia e maise fo i lava o le whaau tautanga no loto. Ioi, e ui lava i nai tausanga, ia tātou te leto e tepa i tua. Whaangalo ia i mea, ia e tātou sa ili pia se ai, ma lo le Tautai e pe lava o nā watu ia e le ai sesi e na o le atua na te whaamasino ia o le atua foi ia mai ai le tali o mea uma ma lo on sai i lava ina o lo maua pea e le o atua ia le tino malosi ia mātou te talo ia alofa le atua sanga maua pea la ua fionga le tamaita i pāle mia ia i o whaatafa ngasi ia le malosi i la le tino sili lo malosi le nganga ia ita iai si o tātou atu no ia e mese foi o le fionga fong sui pāle mia ia mese foi o lau fionga fong fitalai sui fong fitalai ia mese foi le mamalu o minsta mal kapineta ma tango fia le matu whaalonglong atu lau tau fontanga ia lea o tu le pito la au ia i la tau fo i tali ai, ia a wale wha a moe malo, ai mesi o komiti taitas, ia o lea lava sa, vai lava i le lui tawina, ia ma le mai maanino lava o tūlanga i pei o na iai, ia le wha alonglong atu i le matango fie o le fono, e pei o na iai si o tātou pāle mene, ia ai mesi o mata upu, e pei o na salu te ina i mata upu a komiti taitas, haftai atu fo i le taitai o le tuangai ne tofa ia fontoe ia mai se fo i o malu fo i o sui o lo iai le tu ia ono tu langa fo i pei ona iai sa la tu alalo a le o matango fie a me le sini le o fainga mea e mai e tapena e mai e o pongi fainga malo nanga le fainga malo mai isasa e masisi fo ia po sa pangi masainga le fainga malo Samoa o se tulo o le na le to fa o na le uto o ina le maota fono le maota le o Samoa ia mai ai ia fa manianga ia te o tofia ia mai ai manatu le lei ioi e ta pena ai ia le sa o si o tate o atunu ia awalo fo lau fo i mole nei paia inga ia i tātou te le mai loa o atu fo i lesi vāenga ia e whapena le a mai e le atua o ala e mawhai ai o na tāpena te atu fo i lau fionga le tai fono ia o le fo i mai tauat ia o loo maua pia le tau wha fo i ia mal whao tautang ia whātou whalau ai ia le tātou atu no ia e mai se fo i le tali atu ia ona sai ia ona paua le nei vai tau ia e lei lava se atu atoa na o le tua na te whasoa me foi le mātou te watu ai le nganga o le fia nei atu nu o lo mātou nofo atu ai
ia ma mātou whaawai atu ia lea le upu lava ia e ui ai na lewa nau mai ma watu ia ai watu lava o Samoa le o Samoa noi e ui ai ta tele me ta sui ma mea ia ai le mawhai au na o le Samoa o sio tātou watu nuua lea na tau so i fua mai ma mātou whiolai ia lea lava o lo tātou wa aia ia le taimuanga ia e maise lava o le atu atoa ma le mātango fie ia i pei ona i aile nei vai tau ave ai ia le pa ia se i tulou e watu sa mātou tua lalo e lau fionga le fong fitalai ia e maise o le tātou pale mene ave ai ai mo le lumanai ioi wa me tu te loa e a mat excuse me e toi ti mata ai le upenga ia matoi a fu ai se le lei ia fautua le lei na ioi a watu lava tu i tafa e se taimi ia a meole na ai la le sini le na ua mātou la ngona i ma le fia a leu a mata ona se ma lie ia tau finga fo i e pei ona iai ia me se o manatu fo i ale tātou pa le mene o lo iai ia pa malulu atu fo ona le fo i ua mau atu ia na watu sa mātou tala ia ono sa ioi e pei a ona watu ia e le mwhai au na moe le fili e pei fo i ona iai le tūlai mai o le sui o le vai maunga lea tolu a ti ia le ua mai tau watu o le a ave fo i sisi a la tau su le lima afe le wha longlongo atu iai ia e wha pēnā lava o le ai atu tau lava ia ai tātou ono sa i o le atua e tali a le atua ai alo pēa la u tau sa ia mata ona whaafoe le ua wa aia sulu o tino le mātango fie o le whaamasnonga ia me se foe lau a fionga le mista e pia le sini na e tel tonu ale nganga le leia le o sa o ai me o lo ia mista e fai e la tau office e la tau te i lo ai me o tupu ia ma pele mena sa ia yaso ia ioi ia le mista le ofisa fatuanga i lunga me ia le ofisa fatuanga ia fo le mista ia falma i o te o falma ioi sa no fo ia mista la tau a vaenga sa ia yaso ia ioi ele o mai no no fo fatasi ima fai ai se bang na fono ia na mai la ia le ai ina e ma fai ona fa ava no ai matatala o la te ofisa e atu ia le fai ngaluenga o ina mo ai se manatu e wa tatu tele lopo isi manatu le ia le o lo ia le fai ngaluenga ia le la mama o ai o le e no fo fatasi ai mista yo le pe ia le mesa ia mo le ia fa sa ngai langa o i o lalo i le wanga le a mata tuai e pe o la teule na o lo fa pena ona a mata ia nga luenga ia malato au nanga ia e mafai ei ona maua se to file mu ia ai na ona watu pe o se tu lalo ia a le nganga na fa tele malo le o si malo ia malo fo ia alo fo le tu e lo fai ngamlang la to il time la to il e la fiong al tamai tai palmia fa tau nu malau o malang se aso to te liu le uto ia fe lo ai ma le atu nu o lo tapu ai mai le mamalu le fai ngaluenga to fia le atu nu fa pe na on la to mo pe ia matatalo pe ia wa se Manuia o Samoa mo nei mata ia ia me la le ia le ata atu le pese mulmuli le ia ona ma fa to fa tu le ia tu sai fu yo nei tu la fias ai pe ona wa tu le ase ma te fam talanga ia o le tau te mali i sau tu fa fonga Samoa ia na o le tu e fa fonga ia te fa fo i mai a Taulapapa ia pe a fai o se senga ngana a se upu ia o se matai tu si fo fo le tua le fionga il faton ia mau pe le tofa ia wale ai tina o la mato por kalame ia so uma lava o le nei por kalame ia la na fionga lava le o lo fai ma ai ti ia o le sunga ia tuila e pa faftai li o sua ia o ia le o le fatonu ia au ia fo le ai ti ale mato au nanga nei al si fofonga o tai a fo radio Samoa mai Long Beach California nei
wā le au nanga a wā Samoa mo atunu I fafu ia e maise sau whaafunga mai Samoa. Ia o le mea la lea, ia ma te whaatio whaatuai le nei tūla, ia manu te leina le nei Afiafi Samoae, ia o le nā sama au nanga le a wau e pēna. Si Fofoga o le tai au fau Radio Samoa mai Long Beach, California nei malana au nanga. Tautai ia I ngā luenga I Tiute. Yo, my Pacific Love Band, feeling hot, hot, hot. Yo, Siva, oi, oi, yo, Hello.